Ljubljani se je v WUP Areni s sodobnimi in dobro opremljenimi 18 stezami minulo nedeljo 21. aprila odvijalo državno prvenstvo gluhih v bowlingu trojic. Dogodek je organizirala Športna zveza gluhih Slovenije, ki je poskrbela za brezhibno izvedbo tekmovanja. Osrednji dogodek je privabil 8 moških in 2 ženski trojici. Tekmovanje je potekalo v izjemno napetem vzdušju, saj so se ekipe borile za prestižni naslov državnega prvaka. Prvenstvo je potekalo v eni skupini, kar je dodatno poudarilo intenzivnost in konkurenco med ekipami. Hey, I got a confession. Been losing all momentum. Just because it's easy, well, that don't make it better. I wanna dig my hands deep down in the dirt. Take a walk along the street if I'm feeling dessert. All of this convenience just doesn't work for me. I wanna play with fire, let me get hurt. Can we take it back to 95? Before we had this drama in... Jaz sem zelo vesel, da smo na Koroški društvu začeli igrati bowling in zelo fajn med našimi družbo, vključno prizadetimi. To je meni vse. Igra je pa odlična. Igra je bila odlična, tako da začetek je zelo v redu, počasi bo pa že malo boljše. Just staring at the screen every day and night. I miss the rush of living in real life. Go get your DeLorean. Oh, I miss the summers with you and never swipe left to right. I snuck in your window, no friend request, no, just spent the night. I had to walk right up to your locker and risk you saying, boy, just don't bother. No, danes smo bili tu na bowlingu na državnem prvenstvu. Bil sem drugič, pa mi je bilo zelo všeč. Družba je kar solidna, sem se že navadil, tako da me je vedno bolj všeč. Konkurenca kar dobra. I know this all just makes me sound ancient, but sons and daughters, that shit was amazing. Can we take it back to 95? Before we had this drama in our lives. Just staring at the screen every day and night. I miss the rush of living in real life. Go get your DeLorean. Go get your DeLorean. Yo, what you got in that bag? Candy, cigarettes, and a Playboy mag. Many used to have to work for that. Wait for me, gotta dial up. Can't call my landline cause it's all tied up. Just bike over then. Oh, oh, oh. Can we take it back to 95? Before we had this drama in our lives. Just staring at the screen every day and night. I miss
Bowling steze so se svetile v popolni pripravljenosti na vrhunsko tekmovanje. Vsi bowlingarji in bowlingarke so bili zbrani in motivirani, saj so se vsi odločno podali v boj za odlične rezultate in za zmago. V zaključnih trenutkih igre je bilo vse odločeno. Vsaka ekipa je dala vse od sebe, da bi osvojila naslov prvaka, vendar je zmagovalca določila natančnost in doslednost v igri. Zmaga na prvenstvu je bila zato prav posebno priznanje vsakemu članu ekipe, saj so si s trudom in predanim delom zaslužili mesto na vrhu. Njihova skupna zmaga ni bila le rezultat nadarjenosti, temveč tudi medsebojnega zaupanja in sodelovanja. Eno tekmovanje se je zaključilo, a se že pripravljajo na naslednjega. Naslednje državno prvenstvo bo v balinanju v moških dvojicah, in sicer v soboto 18. maja v športnem parku v Novi Gorici. Organiziralo pa ga bo Društvo gluhih in naglušnih Severne Primorske.